خب درود و سلام و احترامات به مردم عزیز تاجیکستانی. امیدوارم که خوب صحت سلامت و سربلند هم باشین. من جای تلفن منک مگر با اجازت شما حلش کنم تا دیگرش مونم. مونم خوبتر است ازش دیده رویش ده خیلی کمتر استرکه. درود و سلام و احترامات با کل مردم تاجیکستان. امید از خدا داریم که یک شما خوب صحت سلامت و سربلند هم باشین. انا نارکمان ها گفتیم، البته در باره نارکمان ها در اینجا صحبت می رود که جوانای تاجیکستان و کدام روز و با کدام حال و با کدام احوال گرفتار شده ایستادند. من فکر کنم که خود شما هم بیننده ها که البته در فیسبوک و در اینستاگرام و در دیگر جایهایی که قرار دارین و پیگیری میکنین، البته که خیلی نوارها را شما بگیم که میبینین، یعنی ندیده نمیمونین. و در تاجیکستان عزیز بسیار بگیم که جوان ها از امور رمکه انسانی بیرون شدن. بگیم اشتباه نمیکنیم. من اولین بار این نمود نارکمان دیدم. جوان ها از امو اوزال پایانیش، رگای اوزال پایانیش دیگر رگا بود چیدگی زدن، از امو گویم که استفاده میبرد، امو نارکوتیکش میزنه. یکی از زبانش میزنه، ای تای زبانش، رگی تای زبان، دیگری باشه رگ گردن. در کجای یک رگ یافته استودن نارکوتیک زده استودن. و امام علی رحمان سر صدا و داد و بویش در آسمان جوانو آینده ملت هست. وقتی حال او جوانو را میبینی بسیار بگیم که انسان با تشویش میاره. واقعا انسان با تشویش میاره که و آینده چی میشه و یعنی آینده این ملت کجا میروه که اینا همشون بگیم همون کودک ها هستن. یاش کودکن. هم یکش کلان ساله یا دیگریش باشه هم 23 ساله، 24 ساله، 25 ساله، 19 ساله کودک ها هستن، جوانو. بگیم که نارکوتیک میزنن در تاجیکستان. و این چیزا به نهایت بگیم که همون سطح فروختن نارکوتیک یگان مشکلی نداره در تاجیکستان، از بس که این کار هم بگیم خود دست داره، یعنی بیزنسی منصبدارا هست. این چیز خصوصا از امام علی گفتن نمیتونیم، اما از این چیز امام علی هم فایده میبینه، یعنی درآمد داره برای همو بگیم این چیزها بیزنسی همون منصبدارا هستن. برای منصبدارایی که بالا هستن، یعنی همون گنرال ها و وزیرهای امنیت و غیره، واقعا بیزنسی همو است. یعنی بیزنسی یک آدم عادی نیست، بیزنسی یک آدم کمبغل نیست. یعنی گلاونی پاستافچیکو خیلی همون گنرال ها، وزیرها بگیم که همون انسان ها است. در تلویزیون و در دیگر جا لوف از وطن دوستی و لوف از ملت دوستی میزنن که ما وطن ملت دوست میداریم و جوانو آینده ملت هستن و غیره بگیم که کارها
نه که در اصل بگیریم خونی جوان ها بیزنسی همه ها شدگی است، بیزنسی زندگیشون، بیزنسی حیاتشون. جوان ها را نرکمان کردن در تاجیکستان بگیم که خودی دست حکومت است، خودی دست حکومت است که جوان ها نرکمان شوند. یک با در تلویزیون نشون میتن ما باریم چه برات سکت استیم، یعنی ما نرکمان ها خطی و غیره چیز ها. در اصل چیز دروغ است. حکومت اصلا برات سا نمیکنه با این چیز ها، یگان مایده برات سا نمیکنه. представить کنین یک کارتوشکا فروش، اما کارتوشکا خرو را برا زندان کنه و بعد بزرگ کارتوشکا فروشه. این ایروی عقل است؟ نه، ایروی عقل نیست. نم خلاص یا بگیم که یک заводи памперс мебровардагӣ ама гудакора бигем қатл кунав ё бара зиндон кунав ва памперс бирора ки мепӯша памперса? ҳамин хелас, ҳамин хелас. яъне худи ки вақти ҳукумат да ин чиз сар кор дора, вақти ҳукумат аз ин чиз даромад мегира, ӯ девона нашидааст ки ама наркомана бара маҳкам кунад. ҳукумат дар он ҳолат одамоеро маҳкам мекунад ки баъзан инсонҳо бигем ки леви кор мекунанд, бигем конкуренсия мешава ба ҳукумати Эмомали Раҳмон, як конкуренсия мешава. худи одамҳои худошон берун аз чашми Эмомали Раҳмон ва ғайра ҷойҳо, ё бигем ҳамун гилам нишон шояд Рамазон Раҳимзода боша ё Саймумин Яким боша, як вазири ҳамун амният аст. хулас вақте ки ӯ инсонҳо леви кор мекунанд ку барои ӯро бигем ҷиқида шинондан ки ту беиҷозати мо кор кардеси ё доли адамо надостисти, крисанут кардеси гуфта ӯро меқапанд, зиндон мекунанд. баъд ӯро дар телевизор нишон метаҳанд ки намо қапидему, дастгир кардему ва ғайра чизҳо. ва системаи бигем ки фурӯхтани ҳамин чизҳои нашамандӣ ва нашоварӣ, наркотикӣ, ин чиз агар қатъиёшон кор кунӣ, кори ҳамонро буд кунӣ ва ҳаққи худта бигирӣ, долията бигирӣ, фақат ҳамон яъне ки ӯ в курси бошанд ин чизда. албатта ки то ҳамон як результат дар кор шава, баъд шояд ту кӯҳна кишидӣ як результатат кунанд, баранд биспорананд. набоша озод аст ин чиз дар Тоҷикистон, спокойно кор мекунӣ, спокойно кор мекунӣ. ҳар як вазиру назире ки қадар қаср, ин қадар бигем ки хона ва дар бачаҳошон дар дигар ҷо аст, куҷо аст? яъне тоҷика дар ҳамон мияса партофтестанда похрин аст ин ҷавонои тоҷик чӣ мешава, намешава, лишби ё пул кор кунанд, лишби ё пул кор кунанд. ин дасти ҳукумат аст мутаассифона, ки дар лубои ҷо озод ҷавоно зада истоданд. оҳиста оҳиста, яъне ки ҳамин сахт таъсирошо овардан, фурӯхтан. дасти ҳукумат аст, дигар инсонҳо ин кора намекунанд. дӯстои азизам, воқеан аз як тараф хеле аламовар аст ки баъзан касалҳои бигем наме ба монанди сифлис, вайроншавии хун ва ғайра чизҳо пайдо мешавад. ва ман як чиза гуфтанӣ ҳастам шумода. мо ҷавон будем, хурд будем, баъд наъдир подавонӣ мекардем, ҳамн баъдои ҷангҳо буд. баъд аз мо калонсолҳо буданд, уно нос мекашиданд. ҳамон солҳои бигем баъдои ҷангҳо нос ҳам проблема шида буд, яъне ки харида кашиданда зӯрошон намерасид. ҳамон ҷавонои калон аз мо калонтарора. баъд ӯ моро зада нос медоданд. давай мегуфтам мекаши носа, мекаши. ё ки маҷбур мекарданд дар даҳномон нос метиқиданд. ё фаҳммон мекарданд, мисол мегирем бозӣ, баъзе бозиҳоро мекарданд, мисол бозиҳое ки шарт иҷро кардан ва давай мисол
چلیک دنگل بازی میکنیم یا لانکا بازی میکنیم که بیشو میزنه کم زدگی انسان شرط اجرا میکنه. البته ما گودک بودیم چنین کالونا لانکا بازی کنه نمیتونستیم و اپتوشون بالا بود با اصاب بینمی 10 تگه 5 تگه میگفتن یعنی که بسیار زد و 30 تا 40 تا 5 ما یکی جو هم زور بزنیم 8 تا 10 تا میزدیم 7 تا میزدیم بعد شرط اجرا میکرده میگفت نوس میکشی یعنی ما دا مجبور نوس میدادن اما کودک دا جوانو دا بعدی که ما پدنالات چیز دا که امخته شده نوس دا بعد ما میرفتیم مجبور میشدیم بگیم که ایوچومون ایوتومون از دیگرو بگیم که برای بعضی چیزا گفته فان کده پول بگیریم بعد بریم ای مغازین نوس بخریم و میرفتیم با عادیر دا بعد او دیگه نوس نمیخریدن بعد میگفتن نوس داری بته میرم دا اوتاد میگم یا ای ترسا نوس داو میدادی نوس خطا ای طالبیده میکشیدی که اکا نوس بته بعد میگم که خی نوزی نوس میتونه که یک کشی و در جوش 3 کشی همتری 10 بار میکشونده با یک خلطه دیگه قرضدار میشدیم از او خلاص از نوس خودمون از او قرضدار میشدیم هم خیلی هیله داشتن میکردن هم خیلی کرده بگیم که خاطری که خیلیشون نوس بکشن نوساشون پرابلم نداشته باشه گودکو را نوسکش میکردن تو که در این چیز آموخته کنن بعد گودکو میروان ایخوناشون میگیرن با عجیب بیشی بود که سرک گندم میچیندیم در عدیر مایده میکردیم او را جمع میکردیم خلاص بگیم کیلواکی مغازینو بارتر میکردن اون سولوی که بگیم همون بعدای جنگو کیلواکی بارتر میکردن بعضی چیزو دا بعد ما میوردیم با ما دانو سنا میدادن بعد ما میگفتیم که مثال اوتام دا بابام دا گفته فان کرده بگیم که گندم میدادیم 1 کیلو 2 کیلو 3 کیلو گندم میکردیم میوردیم میدادیم و با ما را یک قشق نوس میداد bu نوسمونه و پشتی مغازین ده بوجداد کردن ایستادن میبرم اومدم یک اینجا بیار نوسا بیار اینجا یکون کشیمو دا میدادن موندگی شخص چون میگرفتن یعنی خیلی همی سیستم های نارکوتیک هم همی هست یعنی این نارکمان ها کوشش میکنن یکون کودکو را نارکمان کنن یعنی جوانو را نوو را نارکمان کنن سبب چی؟ سبب که بگیم که او پول مولای خونه شون یکون جای کار میکنن میویا و بگیم که میخره بعد یا آبشی میزنن او یکی نیست که یک دونه هم خودش بکشه و دیگر بلو با پس سرش دیگر همون میمبره نمیمبره دیگر توکلش با خدا و دیگر خودش میدونه و هم نارکوتیکش میدونه و یعنی خیلی چیز نیست هر یک چیزی بعد آینده کسی دیگر را کشیدن است در اون چیزی بعد سبب بگیم که خصوصا همین چیزایی بگیم نارکوتیک سیگارت نوس و همین چیزایی هست که تو که دیگرها را بکشن بیارن سبب از او بگیم که پول کار کنن یعنی او بخره یا بزنن یعنی همین خیلی چیز هست خیلی همین نشکشی هم بگیم همین خیلی هست خیلی همین نارکوتیک هم همین خیلی هست فقط یک انسان شنوندن است در کار وظیفه او شنوندن است بعضی ها بگیم که ما حتی که معلومات هم داره میدونیم من خودم میدونم یک چند تاشه در تاجیکستان از خودی همون انسانی که برای یه نارکوتیک میفروشه چند دوزه به پول داده میشود که تو که یک جوانی دیگر را بشنونه در این چیز اما آدمی که نو میروه پیشش فقط برای او دوزه به پول میتن یک دوزه 2 دوزه 3 دوزه به پول میتنش تو که او در همون چیز بشینه وقتی شیشت بعد پولاکی میشود بعد او پولات بیواد میکنن میگیرن یعنی همه خیلی حالت ها بگیم که هست برای همون خیلی نارکمان ها تو ترا شنوندن شدری میشوند اما سرا زمین برونن میگه دورو میزنیم دو کسا بیو میگه براتن ما میگه ای بچه تو پروانه که نما دورو دوی ما تو دا پیشنهاد میکنه که بیو بزنیم تو ترا شنوندن است در اون چیز بعدی که تو شیشتی بعد اوجه دلشی بگیم که بعد تو میوری و دکنسا دیگه ای میزنن خلاص وظیفه او کدامی را شنوندن در همه چیز است
یعنی او خودش توقع نیستی کرده برای که خودش توقع باشه همون میم برای دفع میشه و میره دیگر بگیم نه که وقتی کسی دیگر هم میشنونه این مسئله بعد بگیم بیزیب میشه برای هم پیش راهی را باید گرفت اگر ما بگیم که حکومت پیش راهی را میگیره ما امنیت داریم ما حکومت داریم نه ما اشتباه میکنیم بلکه خودی همون ارگان ها قطعی و همکاری میکنن و خودی ارگان میفروشه این چیزا اودا بگیم آدم ها دارن باریگا میگن او را دارن همون باریگا ها با او میتن بعد از او بگیم که چیکار میکنن او میبره میفروشه پول میاره با ایورا میتن و کدومی اگر بدونه ندونه مثال گیریم بگم نمشنگو یا پتسنگ بود در خوجند بگیم که نابالغ بود واقعا نابالغ بود ایوانج بود خطا نکنم ایوانج بود بگیم که همون پتسنگ خلاص منتو باریگا کده بودن برای که نابالغ است و او را قدر اهمیت نمیتن بگیم که باریگا کدگی بودن او را و او پوچتا بود تقسیم میکردم و آدمو ده هم ایجاده با هر یا میکرا رایون در یا رایون در یا جدا با آدمایی که هستن با او میفروشن خلاص بگیم که این چیز نرمال بود گلاوک رشوت میکرد بگیم که امنیت خیلی منتو امنیت جمهوری تاجیکستان رشوت میکرد و بگیم که دولیا میگرفتن از این چیز پول کار میکردن باریگاه ها برای باریگاه ها برای که او یک انسان باریگاه کنه و استفاده بره او را اول میشنوندن یعنی همون کودک وانجی را نابالغ بود او را شنوندگی بدن در همون بگیم که کوف و صوف شنوندگی بدن او را او گانده کوف و صوف میکرد پتسنگ بود ولی میگن زندانش کردن یه روز پرسیدم از پتسنگ گفتم که جدا هم پتسنگ گفت که زندانش کردن بالغ شد زندانش کردن ببینین یک بنتو یک جوونا نامش محمد بود جفری کش میگفتن جفری میگفتن بیا ما اشکار گپ زنیم نامش محمد بود پتسنگ بود مکتب خون بود او را ملیسا و نشکش کردن یاد دادن او را شنوندن در نشه نارکوتیک در شنوندن گوداکا شنوندن بعد او گوداکا استفاده میبردن خودی ملیسا ها میدادن میگفتن که باریگاه دا بوده دیگر باریگاه دا این گوداک در سمکش میگرفت میبرد او دا خاطری که بعد بیا با این گوداک دوزه بتن یا بزنه دا این گوداک همین خیلی میکردن ایره من خودم با بیسمیلو شویدم که پیش ما دا یک آوردن دا در سمکش 5 کیلو آوردگیه 5 کیلو او براچکه بود من گفتم جفریک نکی این کار خوب نیست او جه شیشتگی بدو برای دوزه لبوی کورا میکرد لبوی چیرا میکرد برای دوزه ولی بوشن هم بچه هکوی که پتسنکو بگیم مردمی همون چیکالس این چیزا سخنی ما را میگن بله تصدیق میکنن و ما میدونستم که کی بدو ملیسا ها کیها بودن که ایرا بگیم کوری رو بد میکردن همش هم میدونستم کیها بودن ایو خودی از ارگان از همون گفتی همون گپو ارگان هایی که بولوش کوری رو بد میکردن همون گوداکا او گوداک میبرد در همه جا تقسیم میکرد ایو میدادن ادرس میدادنش میگفتن برا در فلان جا بوده برا در فلان جا بوده برا در فلان جا بوده حتی که بولوی هم پچکا و پاکوفکا دکو هم ساقیچ دارن هم کیلو نیم کیلو یا کیلو ساقیچو بودن هم خیلی توز داشت گفتی همون گپو همون نوشتگی بود نوموشو نوشتگی بود فلانی یه شای فلانی یه شای فلانی می آورد در همون سمکاش 2 تا 3 تا گفتی همون گپو 4 تا هر روز قریب بود چوکا دی جفری نه رکا بردا فلان جا دادن در کوره نه رکا بردا فلان جا دادن در کوره اوخیا گودک بعد یه روز قبیدمش گفتی همون گپوی در تای دلش درما بعد همش گفت کیو بودن کیو ایرا کوری رو بود میکردن همش براتانوان ما قطعی ما کار میکنیم میگفتم ما را پروانه کاکا همش 100%. ما گفتم تو بالغ میشای کو برای کی نابود کردن ترا میبرن زندانت میکنن
تهمتت میکنن میبرن زندانت میکنن. خلاص همون چیزم شید بگیم. اصلا عجیبش یک چیز بود که تقوی خودش بود، تقوی میگفت همون ونج بود. خیلی همون بلا دامی کار دست داشته جیانش نمی بگیم که پوچتا کداگی بود در همی برده دادن همین چیزو. نمیدونم که تو کجا ردنوی تقویش بود یا که بگیم که خیلی تقوی که پروسا تقوی میگفت ای جاشون بود. خیلی همون ای ونج بود. انسان ای ونج بود. بگیم که پاکوی نمی گوداگ همی کار همی کرد و کرشاواتش میکردن و تقسیم میکردن. پال نیروس نمی کار کو بگیم که امنیت کنترل میکنن. پال نمی کیفش کرده امنیت کنترل میکنن. دیسکاتیک کودا میبرن میتن بگیم که حتی که من جوشون هم میدونستم که هم میدرومادن تیار میکردن کو گفتیم پاترون میگن کو پاترونش میکردن. بعد برای بگیم که در دیسکاتیک ها برده فروختن در بعضی کلوب ها بردن و فروختن بگیم که پاترونش میکردن. بعد میرفتن اکا تیر چانسم شید زدنش اکا می تیر بزنیم ریال نه دوری اگه پاترونی خولی یعنی که نمی چیزو بود یا پاترونی زرجت که اگه دوری بزنیم شکر یعنی که نمی چیز آبشی بود که ما همون کودکو رو همش خریب میشنختم. همه همون کودکایی که همین کرودا بودن همون باریگایی که بودن همش همه میشنختم خریب. برای که برچکا جفری که مرا برای ما نام و نام آدرس با آدرس همون بولوی تبلت کوش دام پاچ کوش دا نوشتگی بود. ما میدیدم آخه چیوشه همون کاغذوشه همون نوشتگیوشه. و همشون لقب داشتن پارول داشتن فلانیش دا همیدی ترمز دا و سکورس دا و کریشا دا و نم خیلی لقبا داشتن. پاچکا نیم کیلو 300 گرم 500 گرم 700 گرم اپاکوفکا میکنن پچت زدگی گودک تقسیم میکن. او دیترین چیز است و او وظیفه دار بودن برای نه چیزو را و او برای نه نشه میکشیدگی با به پول دوزا میدادن اگر که او کلینتی نو بگیره بیاره یگون پاتسانا که بشنونه در نشه بگیره بیاره کلینتی نو بگیم که دوزا میدادن به پول و او را میآوردن چند بار به پول دوزا میگرفت اجازه داد تو شنوندن او را به پول میدادن. یعنی این چیز 100% بود. تکش تو همین ملت از یک طرف بگیم بیناموز کردن جوسکا بیناموز کردن و طرف دیگر بگیم که این ملت بگیم نرکمان کردن و از یک طرف دیگر این ملت غلام کردن. این همون وظیفه حکومت است. خیلی امنیت است و یک بویگری اینو هم سری همون بگیم که همین بیزنس ها هستن که اینو بگیم که ماشین سوار میشوند کتگی میکنن و غیره. خیلی از همون تموجنی هاش سرکردگی مینیسترو سرکردگی همه این همی بیزنس دا شیشتگی هن. من ایرا ریال نمیگم. این جای یگان پینهونی نداره جای بجایی نداره. این حقیقت است که همه همونو یعنی در همین بیزنس دست دارن و کار دارن کار میکنن از این بیزنس پول درآمد میکنن. لوبوی کاروشونا بود میکنن همین بیزنس. و تلویزیون دا برای شما یک بگیم که یگان نمی ای کورنوشه هم شیدگی را بعد میقپانه بعد میبرورن رکلام و موقع پیدیم و ایرا و آنا این نارکوتیک 3 کیلو نارکوتیک داشته 6 کیلو نارکوتیک داشته. ما هم معلوماتوش داشتم که خیلی می اومد نام پاتسانک میگو اکا امروز 80 کیلو میویه میگو نامرا باید ما کو یک چند روز تقسیم کنم میگو باید امو بگیم که با امو براتانو را بگیم که باریم بتیم ده هم خیلی اوجه جو نیسته اینجا یا ماشین برو یا پاپ رو کنیم برای مونده میدونه یعنی که توی درجه را بگیم که من این کورای سیایی را بگیم که من معلومات داشتم توی درجه را
توی نه درجه اما کور 30 یورو معلومات داشتم وقت میگفت که اکا امروز 80 کیلو میه کی میاره او را کی میگذرونه میاره 80 کیلو او یا تا خیلی خودشون самостоятельно бізнес میکنن او را میوان میکنن میبرن محکم میکنن یعنی کنکورنسیا محکم میکنه حکومت در اصل بگیریم امنیت تاجیکستانی که امروز ما داریم کنکورنسیا محکم میکنه نه اینکه یگان نارکوتیکا پیش رخش بگیره او هم نچیکوان یگان آدم لیشنی دیویژنی نکنه در منطقه یگان آدم دیگر самостоятельно خودش کار نکنه فقط کارگرای او باشن یعنی او بگیرن او کنن بسم الله میگم که همش در امنیت دست داره همش امنیته همین کاری که نارکوتیک نشه در تاجیکستان که تو میخوره همش امنیته ای امنیت بیرن نم میقپن محکم میکنن یا که سراکش بود میشه و برگشونه میقپن محکم میکنن خلاص نه представить کنین بعضن حالات نشون میدن که 500 کیلو 300 کیلو 400 کیلو قپیدن میگن کجا میشه او برای رزولتات برای رکلام میکنن این کارو را در اصل بگیریم کو نمیرنگی کارتوشکا سودا میشه در تاجیکستانی چیز رنگ کارتوشکای سوداش خیلی بگیم که نه اینکه خیلی 100 گرم 200 گرم 500 گرم این خیلی چیزا نه نمی کارتوشکا واری سودا میکنن نمی یک کمبغل در جا بشنون اگر او را بقپن میبرن سود میکنن تی کنکورنسیا کدیستی او یکی نه که بگیم که اون پروتیفی نشه برات کدیسته باشه چورنی هم پولنی بیزنس ایخت چونه ای امنیت ای ما ایرا گارانتی تون میتون پولنی امنیت کار میکنه در ای چیز لوبای نچلنی که در ای چیز بگیم که کرشواد میکنه لوبای پایونو دیگر انسانو هستن که در این مسئله کار میکنن همشون میدونه بیزنس های خودشونه بازار سیاه میگن کو پول بازار سیاه خودشونه فقط او کنکورنسیا را میکنن که یگان انسان برآمد یگان انسان در جا شنون یگان کار کرد بعد چیکار میکنه او را میدون بگیم که میخپن محکم میکنن ما یک نشه فروش و نمیدونم یا نشه جلوبه بگیم که دستگیر کردیم بود نشه جلوبی اصلی سر میشه و از خودی وزیرها گنرالها بگیم که هم ساختار قدرتی خصوصا امنیت بگیم همون از تماجنی سرکردگی یعنی گلاونی های تماجنی با گلاونی های امنیت همکاری دارن و او میدرورن میورن تقسیم میکنن آزاد تقسیم میکنن خیلی نه که بگیم که یکون کمتون باشه هر هفته گفتی همون گپو 80 کیلو 100 کیلو بگیم که داخل میشه هر هفته 80 کیلو 100 کیلو داخل میشه بگیم که من معلومات داشتگیم 70 کیلو 80 کیلو 100 کیلو 60 کیلو 50 کیلو هر هفته داخل میشه هر هفته خودتون قضاوت کنین حساب کنین که این قراکش گفتی همون گپو فالون پولای ولی گرام نمیبروه که همون مایداش میکنن او را میگیرن پاترون میکنن فالون پول میشه برای فروختنش دوزش می قرق دونای گندم وره بگیم که 20 سومونه یک تاش چیو اگر بکشی دیسکاتیک اودا هستن 20 سومونه 50 کیلو روتاری مایده که میدونین چند میلیون سومون میشه چند میلیون سومون میشه اون تری اگر دونای گندم وره کنی هر هفته میدرویه هر هفته یعنی این پول بین 3-4 نچلنیکو بگیم که همون میلیون ها تقسیم میشون و غیره چیزها بگیم که دولیا دارن با پایونو دا اویلیگ میتن یعنی دوزا میتن خلاص اینمی چیز نمی آشکار بگیم که تو میخره این یگان جای پینهانی نداره و کدومی بگه که اگر امنیت پروتیفی برات سا میکنن نمیدونم یا که نمیدونم یا را بقپن سود میکنن بگه این چیز دروغ است این چیز هم خیلی سخت کدگی هست خاطری که
اگر این چیز یعنی همین خودی همین نشه یگان بگیم بدی نداره برای انسان. نه ترا دیوانت میکنه نه یک کار دیگه میکنه. یگان چی نمی عرق ایودا بد است از نشده عرق بد است. میدونید برای چی؟ برای اون که ما عرق خورها نداشتیم پیش عرق نمیخوردن هیچ. اینا زپرت کردن پیش افیون میگفتن نشه میگفتن حتی کمپیر مومو یاد داره نه موموی کمپیرمون بگیم که خیلی افیون بودن دونای گوگیرت کنی گوگیرت قطعی خیلی میگرفتن تایز اونوشون دا مونده چای زده میشیشتن برای سلامتی بود خنک زدن دیگر چیزها گفته برای میون درد گرده درد گفته مومومون میزدن کدومت نمیدون مگر این چیزا بدونین ندونین نه بعضی ساوری میشید اگه این چیزا رو شاید که گفتیم گپ خودتون چه کدا گپ میزنم ما центр میگین کوش مو شاید ندونیم ما بچه قشلوقی داشتن مومومون و دا اگراتو کوکنور میکردن اگر که کدوم دیده باشه نه کوکنور گالافکوش هم بعد رو چوک میکردن شیرش هم میگرفتن خیلی مومومون جوشونده تیار میکردن اون رو بگیم میپزوندن شیر میدوختن چی چیزو قطعی ارد قطعی دوخته جوشونده سیوه کده میگرفتن چیزی کوکنورا و دورا بگیم که زیمیستون دا بعد دمی میگرفتن دا تای زونوشون پرتوفته چوی زده значит مومو наркоман بدست اگر با حوزیره فهمیشی حوزیره اگر بگیریم هم مومو ما наркоман بدست یعنی این چیز زیون نداره این چیز ضرر نداره اول любой کسل دا میره میدودن بگیم که سردر چید میگفتن ما این قدر تای زوندمون یاد پیولا چوی قطی بزای میگفتن دونای گندم وریم میگفتن در زوانش میموندن در تای زوانش خب یعنی این چیز عادی بود بعد از اون که بگیم بعد از این چیز پول کار کردن از سر کردن ایرا запрет موندن تو که общество دا نباشه общество دا وقتی بود ارزان بود این چیز یعنی ارزش نداشت خیلی خونوی موده همون مومومون هم تا دیگر گفتی همون پچکم جوشوندگی نیم ساعتیل میکردن میپرتودن لبوی آدم میومد میدودنش یقتی میدودنش میگفتن ما بر بخه این چیز زپرت کردن خاطری که پول کار کردن از این چیز آشکار بیزنس امنیت است من شما میگم آشکار بیزنس امنیت است فقط اگر общество دا یعنی اجازت داده شود شاید بگیم که بعد از او بگیم چی شود یعنی قدرش فرویا قدر قیمتش فرویا برای و دیگه بعد دیگر همون بگیم که نرخش همون 10 سومون 5 سومون دا بگیم که یک 100 گرم بگیری یا نمیدونم 10 گرم بگیری یا گرمش 1 سومون شود شاید اگر که همه کار دیره که گرفت یعنی همون چیزا میشه شخصا اگر من بگم که پرزیدنت باشم این چیزا لیگال نمیکنم در تاجیکستان لیگال نمیکنم یعنی ایرا زپرت نمیمونم همین افیونی که همون چیزایی که هست مومومون پیش بگیم این چیزا استعمال میکردن بابومون مومومون اشکور میگفتن تای زمانشون دا پرتفتا چای خورده میشیشتن در خونه یکان جای چی نداشت даже که همون گودکو کسل میشتن کم ترکک در درون چای انداخته رلاش کده او چای در گودک میخروندن میگفتن ما بزا بچم значит ما گودکو هم نارکمان بدهیم در همون سولشه اگر بگن عادت میکنه و این نارکمان میشوه نه این همون نشیدیم که عادت نکردیم نارکمان نشیدیم میدودن ما هم گودک بودیم تمپراتور میکردیم کسل میشدیم یا چی میشدیم میگفتن درون چای در رلاش کده همون چای همون در میخروندن و بگیم برای همین دوستای عزیز ما اگر شخصا پرزیدنت باشم این چیزا لیگال نمیکنم یعنی خیلی باید کنترلی بگیم درآمدش در دولت بیا برای که در اینجا بگیم که یک آمستردام گفتن شهر است پایتخت بوده است ما رفتیم باور کنید همین چیزا اشکران فقط یک مقدار معین داره گرفتن ده حق داره یک آدم ده اشکر است یگون جایی بگیم که پنهانی یگون جایی بدی نداره یعنی خیلی در
ихтиёри давлат аст. Имрӯз дора я намуди дигааш аст, не дар Полша ҳам аст, дар любой магазин мерай, бигем ки ҳамун я патронаш мефурӯшанаш, бигем $5 аст я патронаш, аммо як намуд ҳамун заминӣ тел аст да амура. хуб имрӯз дора Аврупо дигар ин чизҳоро легал накарда истоданд. барои то чанд як чиз агар запрет монӣ сахти бад мешава мерава, яъне бигем ки ҳамин ҷазирбод мешава мерава. аммо наркотика ина бояд запрет монӣ, ин чиз бояд қатъиян бигем ки ман шаваму укол мекунанд рагошону дигар чизҳо. ин нӯшидану кашидан аст, ин чизҳо бе ин чиз намешава, мардако наметавонанд бе ин чиз, ва любой инсон бигем ки бекайф наметавона, мардака аз як тараф саломатида фоида дорад. ман фикр кунам ин чизҳоро бояд духтурҳо, бигем мутахассисои ҳамин соҳа бояд боомӯзанд, зарару фоидаша бояд боомӯзанд ва ҳамуда нигоҳ карда бигем ки ин чиза бигем ки бояд чикор кунем, иҷозат битем барои мардум, барои табобат, барои дигар чизҳо бояд иҷозат дода шавад. дар Россия носа наркотик бироварданд. мисол мегирем, як 4 ебанути хестан гуфтанд ин нос наркотика. мефаҳмед намеда? яъне ки наша уже запрет, наша запретай, арақ иҷозат. не ки мо одамоеро медонем дар ҳамон клубмон, ҳамон падарҳо ҳастанд, падарбузургон бобо буданд, калонсол буданд, ки мо бачаи баақл будем, ӯ калонсол буданд. ӯ аз ҳамон ҷавонишон бигем ки ҳамон ҳар рӯз бигем ҳамон кайфияти худшон аст, ҳамон як тапр када гуфти ҳамон гапҳо суф куф карда бигем кор мекарданд. ман одамеро медонам шикатур мезад, усто буд, криша мезад, бигем ки ҳамон кайфша мезад, корша мекард, на ягон инсона зарар медод, на дилиш мешӯрид, на мегуфт мепартофт, на як ҳолати бад буд, не простам кайф шуд, сигарет ворията мезад, мебиромад корша кадан мегирифт. ӯ яки не арақа мехӯри, бигем ки арақа мехӯранд ҳамон одамо дар кӯчо кадаги партофтаги бу кадаги бӯи арақ бетаб, чизе ки урус мебирора, чизе ки ино производит мекунанд, иҷозата. сигарет аз нос дида бигем бад аст сигарет. барои чи? барое ки нос дандонота шояд вайрон кунад, сигарет дили ҷигарта вайрон мекунад. сигарет иҷозатаем бо марка задагӣ мефурӯшанд. мефаҳмед намира? иҷозат аст ҳамаш, нос запрет аст. барое ки ғарб ҳар чизе ки мо дорем ҷои уда заминӣ тел бировардан аз моро ба номи наркотику ба номи дигар чизо запрет задан ва аз худошона реклама карданд. кашидани сигарет, намедонам дигар чизо, яъне ин чиза чӣ кор кардан? Реклама кардан ва моро ғулом кардан барои худшон. худи ҳамин бигем ҳамин сигарета, арақа, дигар чиза миллиард ё кор мекунанд, яъне ки аз мо мардум мезананд, серавно хоҳӣ нахоҳӣ мезананд арақа. мо дига даҳани ҳар як мардум да пробка шида наметавонӣ. леки худо айнаи наркотикш нигаҳ дора ки не мардако касал мекунанд, сифлис мешаванд, спид мешаванд, ино хуна ҷазир мекунанд. фардо дар Тоҷикистон инами сабабе ки баъзе кӯдакҳо спид таваллуд шидистанд. мефаҳмед намера? сифлис таваллуд шидистанд, спид таваллуд шидистанд. инами чизо ҳастанд, хунои ҳаром аст. яъне кайфиятиё ҳам чизои ҳарома истифода бурдан бигем ки зарар мекунад дар ҳамон кӯдакошон, спид мешаванд, сифлис мешаванд кӯдакошон ва ғайра чизҳо таваллуд мешаванд, худошон спид мешаванд. аз инами чизое ки дар хун истифода мебурдаги чиз. яке ҳами қасол момомон бобомон ҳама афиён мезадан, бигем ягон спид набуд и чиз, балки ба ҳамун сел личени, барои личени ӯра истифода мебурданд. дар ҷош имрӯз мо дорем
نمیدونم خیمیکات همیتن میگن که نه ربزه سوز میشه، نه ربزه سوز میشه، در حالت که ما طبیعی لیچنی ها داشتیم، لیچنی طبیعی، تبوبات های طبیعی داشتیم، از بین بردن ما را. فهمیدین؟ بنام گفتی همون گپا نارکوتیک، بنام دیگر چیز نه که بگیر. من گفته استودم کو نشه را بگی، اما افیونا بگی و عرق بگی، هر چه اکسپرتیز یا بگذارون 100 برابر نارکوتیک تر عرق است از ما افیون دیده. 100 برابر نارکوتیک تر است عرق. نه که برای که خودشون پریزوادیت میکنن، پول کار میکنن، ای چیز اجازت های. چیزی که ما پول کار کنیم زپرت های، نارکوتیک های. ایتا نارکوتیک. ما پرزیدنتشم در تاجیکستان عرق نارکوتیک میکنم. عرق زپرت میشه و نارکوتیک. این نارکوتیک چیز که ویشه. او را میزنن، اوچوشون قطعی زینو میکنن، دزدی میکنن و غیره کارو. دیده یک انسانی که افیون میزنه زینو کنه. نه برو سبوک میشه و عرق میکنه، تنوش میشینه تلویزیونش تماشا کرده یا نمیدونم یک موسیقیش گوش کرده. چی و افیون نارکوتیک میشه و عرق نارکوتیک نمیشه، در حالت که این سلامتی دا فایده داره، خنک زدگی دیگر چیزا دا فایده داره، خصوصا شکستگی، استخوان‌های شکستگی ده میدونی نه، شکست بندو هم افیون استفاده میبرند، زردی خمقتی برای بستن. یعنی که حتی که چسبوندن استخوان دا چقدر فایده داره. اگر لبوی جو شکستگی باشه، هم تایز اون دا افیون مونده بگه دا یک چای بزنی، اگر یعنی که هم استخوان چسبیدن سوزیدنش دا فایده داره. واقعا میگم این چیزا. برین لبوی آدم شکست بنده پرسین، همون میتودی بگیم چی میکرده گیاره پرسین میگن تو عرق فایده داره نه. یا افیون دا تای زبانمون چوی بخی بگیم پیون میشه، نه پروست سبوک میشه، خیلی بگیم که یک خنک زدگی رو تمه بروره، عرق میبروره خنک زدگی تا نه. بو میکنه افیون، نه عرق بو میکنه مسلق بوری، نه که زده استن کو. برای همون باید وقتی که اینو مال ما را زپرت میمونن، باید ما هم مال یا را زپرت مونیم. وقتی که اینو مال ما را نارکوتیک میگن، ما باید مال یا را نارکوتیک بگیم در کشور همون. همین خیلی است. اما نارکوتیک اصلی که هست ما دیدیم در نوار جوانو استفاده برده ایستودن، باید او را پیش رشه گرفت. واقعا چیزایی که در یعنی که عرق، ببینین عرق انسان کسل میکنه، رگ میکنه و غیره کسلی ها دا میپیچوندگی چیز عرق است. این را باید زپرت مونیم. بگیم نارکوتیک، اونم او کل میکنن میزنن، او را باید زپرت مونیم. اما میتده هایی که بگیم اجداد همون استفاده بردگی همون افیون است، باید مون نباید او را زپرت مونیم. فقط او را همون کار کرده بگیم با نارکوتیک بعد سخت تاثیری بعد تبدیل میتن، این چیزا را باید زپرت مونیم. اما شیره او بگیم برای سلامتی اجازت باید باشه. خلاص این اصلا باید متخصص کار کنه، شخصا ما پرزیدنت باشم البته که کار میکنیم بالایی و بگیم اجازت هم میتیم که انسان ها استعمال کنن و استفاده برانی یگان جای نارکوتیکی و یگان جای چی نداره، حتی که لیسنسش میکنیم، اجازت نامش میکنیم، مارکش میزنیم در کار شوه که بگیم که این مال ماست، ما خودمون استفاده میبریم، نمیفورد برای جا. همه خیلی مشکلی ها هست. اما بگیم امروزه که من گفتم که خصوصا نارکوتیک نشه، من در تاجیکستان خیلی بگیم اما امنیت ها می آوردگی و جوانایی که بگیم تقسیم میکردن، من همو دیدگی هستم. لبوی نموچه بگیم که ای پیشش همو آوردگی من دیدگی هستم، همو با او نام هم دارن. تری ترویکا میگفتیان، تری پیتیورکا میگفتیان، تری سیمیورکا میگفتیان، تری دیویاتکا میگفتیان. یعنی که ترویکا و پیتیورکا و سیمیورکا و دیویاتکا و هم خیلی بگیم که با او مارکا داشتیان که همون مارکای همون نهیش بگیم که رنگی یعنی همون شکر است که شکر زرد ای که شکر زرد بگیم که عیناً بگیم همون شکر زرد برای نیده همون کدامید که اگر
دیده باشین شکر زرد اگر ندیده باشین میتونین اونم کافه میکردگی جواب برین اونجا دو نمود صخر است یکی بگیم که شکر سفید داره یکی شکر زرد داره امورا بکشوین درونش بریزین دستتون دا نگاه کنین امون نهش عیناً نمو است امون رنگ نمودش بگیم اونم خیلی زرد است کیلو واردگیان خیلی امنیت کوری رو میکرد تقسیم میکردن و دو دا میگرفتن دیمیدرولای چون چیورا میگرفتن ارالش میکردن میچکیدن کروچه خلاص بگیم لبوی همین گه در همین خونهشون میکنن یکم بیرن زواد فابریکه نیست چیز ده در همین داخل خونهشون میشنن نمی کرو را ریسپتوش تیار میکنن ساستاوش ارالش میکنن میچکن میمولن همه چیز در درون خونهشون میکنن کریششون امنیت است خیلی نمی رمضان را امزوده سایمون یتیماف открыто крышашон аст дигар генералҳо ва бигем дигар начальникҳои шаҳр ноҳияҳо ё ҳамашон бизнесашон наркотик аст ё ҳамаш наркобизнесанд номуш генералай ғамхори миллатай охрана қати мегарда вазир аст дигар чи аст бизнесаш наркотик аст любойташ амаира гаранти метавонам любойташ бизнесаш наркотик аст خیلی نمیشورخ سعیدم دیگروشم همه اینمی رهبرها بیزنسی نارکوتیک دارن یه چیز وگد نست برای همون دیگر میفروشنش میگم بگی بزن خلاص جوانای توجیک بگیم که عموما ردی مرکه کردن نیمشه غلام نیمشه رقصه نیمشه قنته نیمشه نارکمان نمی دیگر بگیم که عموما جامعه ما از همون جامعه سلامتی یعنی جامعه سالم بیرون شدگی است ما نداریم جامعه سالم کدامی بگرده بگه که جامعه سالم داریم نمیدونم آبادی پیشروی داریم و چهار تا همون قنته که میبرویه بگیم که همون طرف ممالی نمیگیره برای قنته چهار تا دیگهش میبرویه برای که اون نارکمانه ریال نارکمانه و دیگر رو همینو میبروین تا ممالی را طرفداری میکنن میگن وطن تینجا آباد است او دیگروش دهنوش پوشیدگی ای پای کروشون است سالم کم موندگی است دیگه در جامعه ما بگیم که یک جامعه سالم گفته اگر گپ زدند ما نمیتونیم کی را بگیم ریال نمیگم میره من نمیتونم که بگم که جامعه تاجیکستان یک جامعه سالم است برای که از بین ما رفتیم ما نداریم جوانی سالم نداریم درست فکر میکردگی با عقل یعنی خیلی کم است میگم که большинство всегда победит میگن که یعنی که وقتی جامعه که большинство از اون رمکای انسانی که بیرون شدن رفتن دیگر منشنство حساب نمیشه این آدم کم دیگر حساب نمیشه که جامعه سالم است این عادی ترین چیز اووردیم فوتبال ده دروازه‌بان ده تایوتا پدرکه کردن باقی مونده ده پدرکه نکردن یعنی هیچی جامعه است یا همش ده بته یا вообще نتیشون چی هستی یعنی که دیگر همون اولاد بازی بگیم خش تبار بازی و من رگ پیوند بازی دیگر رگ پیوند کی داره اوه تمامی دیگر گفتی همون گپو یعنی پیوستگی داره به رگ به پیوندی بگیم تی هیچ کی در تاجیکستان یک گروه رگ پیوند خطی کار میکنن و دیگراش بگیم نمی نرکمان نشمان کنته پونته شده موندن این است بگیم که جامعه تاجیکستان برای همون هیچ وقت شما فکر نکنین امنیت جمهوری تاجیکستان برای غمخوری ملت است برای سلامتی جامعه کار میکنن این چیز دروغ است من شما دا فکت میگم این چیز دروغ است همش با نارکوتیک سر کار داره نشه نارکوتیک خطی همش سر کار داره من میگم که همون پدسن نومش محمد طلبه مکتب بود کلیچکش جفری بود جفری میگفتن از دروز از اون ونج است فکر کنم دروز نه ونج است
пацани ванҷӣ буд. Мо кӯчида омадагиян. Бо ҳамун милисияяташ и тағам мегуфт аз ванҷ буд. Ҳамин ки наркотикатиам курир буд мекард, аз он ванҷ буд. Ва дигарошам ҳамун начальнику дигар инсоное ки курир буд мекардан аз ванҷ буд. Спокойно меомад мегуфт ки ака имрӯз 80 кило меям. Қатима кент буд, ман студия доштам, звуказапис доштам дар багем дар Тоҷикистон. Ман звуказапис ҳам доштам, студия як студия доштем. Багем ки пацанак буд, баъд кам ҳаваси репхонӣ дошт. Ба пацанако буданд мегуфтанд ки ака мо реп мехонем. Дигар студио ки платни буд, студияи ман барои саграгала бепул буд. Мегуфтам записшон ки пацанакоро ҳами ҳавас кардестан, ҳами як қизиқ кунани чӣ гап надорам. Ба меомадан ҳамун студияда ҳамун реп мезадан, реп мехондан, баъдилехи чун шеърнависӣ мекардан пацанчако, пацанои мактаб, братишко буданд. Як пацанаки дигар доштем, пацани зур буд, урус буд, вале ӯ рафт Россия. Ӯ ҳамун багем ки техники мо ҳамун буд, запис мекардагӣ. Ба қити тхм мегиранд ку бо ҳам тари қити студия сохтагӣ дем. Давраи қижиқи зур буд. Пацано меомадан реп мехондан. Баъд Ҷефрикам ҳам меомадам онҷа, багем пацанак буд. Дигар қатимон ҷура шида будам, онҷа мешишт, чахчах мекардем. Открыто мегуфт. Меомад мегуфт ака ирӯз 80 кило меям, 80 кило. Ман гуфтам айки ҷо мея, ки меям? Братано меёрам, братано. Хуб ки буд братано? Ман медонистам ҳамашам милисо будам. Хуб амо меовардан тақсим мекардан. Бу чанд тай дига буд, чанд одами дига буд, гудако берун аз ӯ багем пацанак. Ҳамаша мешнохтам. Ки чӣ коро мекунанд, куҷо мераванд. Реально пеши мо омадагия, мегӯм 5 кило дар сумкаша. Рост студия омадагия. Бу пеши ма давои ка ака ина 5 кило ай. Ман гуфтам тез ки ҷамъ ки бачам. Уим хайҷа. Бара кор бурта буд ки иҷа фақат ам омади репхонӣ биё, қатина пацанако реп табу хон. Иҷа хеле чиз нагина ё дига. Открыто мегирифт меомад. Дар сумкаш буд, мегашт дуруни ҳамон шаҳрда. Пачка ҳамо қанамқа гуфти ҳамон гапо. Так что багем ки ҳам хеле ҳодисо аст ва инора амният контрол мекуна. Бизнеси амнияти Тоҷикистон аст, дӯстои азизам. Ин чизда одамои багем оддӣ камтарин дахлҳо дора. Ҳамаи ҳамин арка бизнес одамоям сохторое ки кор мекардагӣ, вазир, раис, ҳар як инсоно минтақаҳои худшонда багем ки кор мекунад. Мегӯм ки ҳафтаи 60 кило 70 кило хеле багем ки хуҷанда меомад. ҳафташда ман медонистагим, вале бо ягон тай дигаш бо шояд бигира биёрад. Яъне ман медонистаги точкае ки ҳамон амниятҳое ки кор мекарданд, ҳафташда 60 кило 70 кило 80 кило 50 кило меомад. ҳафташда ҳар ҳафта меомад. ҳар ҳафта 50 кило 70 кило 60 кило то 100 килора гуфти ҳамон гапо ки меомад. ҳар ҳафта. Ана ки представит кунед хитон ки вале бо дигар районҳо аст, дигар шаҳрҳо аст, дигар ноҳияҳо аст, пойтахт аст, кӯлоб аст, дигар қирған гуфти ҳамон гапо, московский, фархори тарафу, Конибодому, Уротепаву. Представит мекунед? Як шаҳрда 70 кило 60 кило 50 кило ҳар ҳафта бидрояд. хитон тасаввур кунед. Яъне як ҳафтада чанд тона гуфти ҳамон гапо ки дар Тоҷикистон тақсим мешавад. Ана ку тонара ба миллиграмм бизанед, ба пулша бизанед, ба бибронед ки чанд сими амниятҳои мо наркотик да кор карда истода. Берун аз ки бо берун аз Тоҷикистон меброрад. Ман линияиша медонам ки Узбекистон медрорад. Линияиша ки ман медонам дамо Хуҷанд. Аз Хуҷанд Узбекистон медрорад. бо ӯ хати кадомиё дар оҷа кор мекунанд номаълум аст. Ӯ тарафша намедонам киё ҳастанд. Неки аз иҷа Узбекистон мегзарондагӣ инсонҳоро ҳамун сарҳадода дивизионӣ мекардагӣ, мебурдагӣ инсонҳоро бигем ки ман ҳамоша медонам ки ҳастанд. мо бисёри чизҳои ҳукумата медонам ки чӣ коро мекунанд, хусусан дар ҳамин соҳаи наркотик. Мо бисёр одамша медонам. Наша, наркотик чӣ хел дивизионӣ мекунанд.
ҳамаш амният аст. Ягон одами простой нест. ҳамаш сохторҳои қудратӣ, военный, ҳарбӣ, генерал, армия, полковник, подполковник, начальникҳо, замначальникҳо, ҳама инамира кришават мекардагӣ, бигем ки унамо инсоно ҳастанд. боқӣ саломат, сарбаланд, хонобод бошен. тасмим гирифтан дар сари шумо аст. оё ки ҳукуматро иваз кунем, як ҳукумати солим созем, ё ин ки фарзандотон ё наркоман мешавад, ё мардикор мешавад, ё бигем ки ягон безеб мешавад, ё хишрӯ мешавад, косметика мекунад, хича нохуноша дароз мекунад. хулас бигем ояндаи фарзандтон аз ами 101% бигем ки шояд гарантия одамшавӣ боша фарзандтон, намедонам, 99% ояндаи фарзандтон дар ин ватан нест гуфтагӣ ман сухан метам шумода ва ҷавоб метам дар суханам. ӯ тарафаш ихтиёр дар шумо аст, ё қабул кунед ё қабулш накунед. хоҳем фарзанди солим, ояндаи фарзандтон солим сиҳат боша, пас тасмимотона бигирем барои иваз кардани бигем ин сохтори қудрати ҳукумат ки эмомалӣ сохтагӣ аст. агар не бигем ки тоҷикистон рӯзи тинҷ аст, хуб аст, дигар ман намедонам. оянда фарзандотон агар ғулом шид, марди кор шид, дар ба дар шид, наркоман шид, гей шид, намедонам, як қунте шид, як чӣ шид, агар худтон айб дорен. ҳар як падару модар шумо худтон айб дорен. сабаб ва худтон дар ҳамин хел ҳолат фарзанд калон карден ва иваз накарден ҳукуматтона. мирғ аст, агар тухмша ягон пишак бидизда, дар уҷа тухм намекунад. яъне ки мирғ ҷое ки хатар дорад, дар уҷа тухмша намекунад. агар ки шумо дар уҷа фарзанд кардед ё тағйири сиёсаттон накарден, пас бидонед, значит фаҳмиши шумо аз ҳамон мирғ дида пасттар аз фаҳмишотон, мафкураи шумо, мағзи сари шумо аз ҳамон фаҳмиши шумо аз мирғ дида пасттар будааст. барои чӣ? барое ки ҷоеда ки хатар ҳаст, мирғ тухм намекунад. не ки шумо дар хатар фарзанд ба дунё овардестед. пас аз фаҳмиши шумо дида фаҳмиши мирғ болотар аст. яъне мирғ хатара эҳсос мекунад ва шумо боша ҳамон хатарам эҳсос карда наметавонед. дида истоден чишмотон қатӣ. инами навор, инами наркоманҳо моли аксша мемонам дар иҷа ва наворша дар силка зери ҳами комментарияда закрепит мекунам дар ҳами, бидроем бибинен ҳол аҳволи ҷавонор. боқи хонатон обод боша, сартон баланд боша, зинда бошед. ма гап ма гуфтам, тасмим мегирифтагӣ шумо мардум худтонед. чӣ хеле хоҳем ку намхел бифаҳменаш. як чиз дига дар бораи як чиз дига охирда узр як чиз дига дар бораи ҳамин баҳси интернетӣ кишида истодааст. бигем бародар усмону ва онао бизтеҷе воқеан у биз аст, реально у биз аст ва бигем ки ҳамон коре мекунанд ки охир ҳамон усмона бояд зиндон кунанд. яъне ки корошон ҳамин аст ва ин биза нав ай қичоқи кадом шайх омад уҷа рафтан гуфти ҳамон гапҳо ва худи наҳаминоам худи ҳамин группаи намиёе ки ҳастанд, инамиё дар бораи бигем худи дар тоҷикистон ман 100% боварӣ дорам. иноам распространение нами наркотик, паркотик, нам хеле бизнес, нами дивижениҳо, бурда додан ва ғайра чизода ё бигем ки амният қатӣ кор мекунанд, сар кор доранд. аз ҳамин чизо ҳам эҳтиёт шавем ва бародар усмон ҳамин агар дар реал бигирем ки баҳси байни ҳардата, агар мардак боре агар ман бигум баҳси байни ҳардат, ҳамин миллат тарафи та аст. агар гарчанд ту ҳамун бигем ҳавоигӯ ҳам бошӣ, як сухане бигем ки инам хеле бигем як гапзани танахиранг як ҳот гапзаниам ку ҳамин тоҷикистон тарафи та аст ва аз он ҷумла ман худам тарафдори та ҳастам. ту прафи дар ин масъала.
не ки эҳтиёт ки бародарам, барое ки ино шохдораку ҳастанд, бизо ҳастанд, бизо ино амният қатъи кор мекунанд. мефаҳмӣ мера агар там biz мебудӣ уже барвақт дар ҳамон қуррашон қуш шида будӣ. хид ки қабул намекунанд, наздик намеёранд, азбас ки хидат контрол намешавӣ, контроле ки во мехоҳанд. Так что бигем 100%. Но як та дигар духтараш буд фелчер гирия када, намедонам гишнаем ташнаем тарем ози бобур омадааст да одаморо насиҳат дора ки шумо манбаъҳоро намедонед аз ки ҷо ҳасту, шумо манбаъҳои дурӯғро бовар накунед, шумо манбаъи аслиро як бор проверка кунед. барое ки манбаъи аслӣ дурӯғ мега, аслӣ манбаъ дурӯғ менависа, 30 солши дурӯғ мега миллата барои фаҳм кардан ва ин манбаъҳое ки мебинед ино ошкор ва озод гап мезананд. фарқ байни манбаи ошкору манбаи аслии дурӯғ дар и аст. мефаҳмед амира? барои ҳамо имрӯз барои чӣ ёро ташкил кардан, амира ма гуфта бигзарам барои шумо. бибинед дӯстаи азизам, вақти олами интернет яке бигем ки бисёр ютуб, инстаграм ва ғайраҳо рушд ёфтанд ва 2,5 миллион қувваи аслии мардакое ки мефаҳмидагӣ дар Россия ҳастанд, искусственнавора ғулом кардагианд, кислородҳошона ҷиқида ғулом кардагӣ ҳастанд ва уо бештар ютуб, инстаграми чизоро истифода мебаранд, чем телеканали Тоҷикистон ва доимо бигем ки бо мо буданд, моро медиданд, мешнавиданд. имрӯз ҳукумат тасмим гирифтагӣ аст ки як гурӯҳе ки ҳамхел ташкил кунемо инстаграму ютубу дигар чизора, то ки бигем ки мо ҳамон майдоне ки мо бурда истодем мубориза, ҳамон майдонда боз ҳамон дурӯғҳои телевизионии худшона ба тариқи блогерҳо дохил кунанд. имрӯз дигар телевизиони Тоҷикистона бовар кунед саг тамошо намекунад, саг тамошо намекунад. худшона биромада иқрор шида истодан ира ки дигар пропагандаи телевизори мо дигар ҳеч када намегзара. барое ки беғарзи 4 кампир мусиқӣ тамошо кардан дигар ора ҳеч када тамошо намекунад. задагиян мардум телевизиони Тоҷикистон, ҳама дурӯғ, мусиқӣ дурӯғ, шайтонӣ аст. барои ҳамо имрӯз команда ташкил карда истодан. ҳозир ҷараёни ташкил кардани команда ва як командаи дигар ҳами кор карда истодааст. бигем ки нами мардуми муҳоҷира бозам через ютубу, инстаграму, фейсбуку, телеграм бидрояна гич кунанд мағзи саршона, дурӯғу инами ободиву нишон додан, хулас инам хеле як гич кардан аст. барои ҳамо аз ин чизо эҳтиёт шавем ва Усмон дар ҳамин хел чизо подписатся накард. гуфт ки не, ма ин чизо аралаш намешавам, хеле мардума гич карданда, яъне تعریف کردن دا دروغ اینمی توجیکستان آبادی را بین، گلا ببین، رقصه ببین، بازی را ببین. ایورا اوزی حکومت ولاجید کرده است، رستوران تشکیلی ببینید، دبی میروند، قطر میروند، دیگر جا میروند، همه ایورا حکومت سپانسری کرده است. ایورا لباسای خشوشون خریده استن، تلفن و دیگر گفتی همون گپو. اینا نالوگ نمیتن، عثمان نالوگ میته، در اینستاگرامش عثمان نالوگ میته. برای چی کار کردن که در تاجیکستان اینستاگرام و یوتیوب نالوگ بگیرن؟ سبب مردمی که در همین ساحه بعضن چیزای کمبودی را سیومکا میکنن، میمونن، کانال ها دارن کو او را دیگر زورش بیو یا پول دادن ده دیگر نکنه ای کارو را. انا ای بزای خودشون نالوگ ندارن، اینو نالوگ نمیتن خودشون. ما میگم که هر یک چیزی که نالوگ است و غیره است، این سری کمبغل است، سری خداشون ده نیست. یا همشون نالوگ озодن، از پولی سویت озодن، از پولی دیگر چیز озодن، از پولی کیف صفا озодن. همش گفتی همون گپا озод است تو که اینو پروپاگاندا برن و حکومت رحمانوف سخرانیت کنن. این همه چیز است. برای همون عثمان در این چیز подписаться نکردگی خودش موژیکی است، دستوی نبودند است که یعنی نمی فریب کردن ملت دا تو دست نکردی خلاص. برای همون عثمان تو زلاتوی از اینو همش جمع کنی کو همش جمع کنی، همه ریال نه گفتی همون گپو نمی پاتینکای تو دا نمی ارزن. برای چی؟ برای یا نفس دا فروخته شده هستن. اینو ملت دا نابودشویش دست دارن، پروپاگاندای دروغ، تعریف تفسیری که مردم فند فریب کنن تو که اینمی احوالو شوه، اینمی نرکمان، اینمی چیزو شوه، ایو دست دارن و
да ҳеҷ чиз даст надорӣ. Агар бизанем чиста почистнаку барои хиттаст, кайфи хитта мекунӣ мардонавор. Зато миллат да залалат нарасидистай, ватан да зарарат нарасидистай. А иё боша, иё зарар расондеста. барои ҳамо мусулмон бародарам эҳтиёт ки дар ин чизо, ман конкрет намегӯям, эҳтиёт ки ӯ бизе аст ки дар олмон омада рида рафтагӣ аст. олмон да омада инам хеле шиха када нами рӯзи дуроз нами дар сари ҳасани ҳайдари нами мардум мепарид нами қапиданаш дар сари високоволт кашидан спиралои кунаш выдерживать накард канд ку мас када гирехта рафт Тоҷикистон, шохоша қапида мас када рафт дар иҷа Тоҷикистонда рафт намҷо кунша да амниятиё дод, гуфтан ин задан спирали куна кандагиян, гуфтан намедонам пайваст кардан ӯ накардан, намедонам чӣ кореш кардан ки ози далши маас када гаштаеста. Бизаю бизи простой не, кончини бизаю, кончини бизай. барои ҳама усмон қатъи бизо сар ба сар наша. Шер бигем як меган ку як шер рафтеста, як як биз, як саг, як биз визов мепартоя шерда, мега ки ман қатъит мезанам. Шер мега ки не, ман қатъита намезанам. ба мега ки ман мебурам дар майдон, мегӯм ки шер айма тарсид, дуруни ҷангал до эълон мекунам ки биз мега шер айма тарсид, қатъи ман ҷанг накард. баъд ҳама механда, мега ҳама биханда майле ки ман қатъи биз ҷанг накардам. ман шарманда дар пеши шеро нашам ки шеро бигӯянд ки ту хести қатъи биз сар ба сар шидӣ я саг қатъи сар ба сар шидӣ, яъне ту ҳамун шер ҳастӣ. қатъи хеле биз рихи. ӯ худаш гуфт ку ман фатахарӣ рафтестам, салон красота рафту, ҳама Дубай омад, барои уҷа шайхо бо портит када будан, гуфт ки ҳам гапо спиралша сирх када портит када будан, омад сразу фотосалон рафт. гуфт ози ман фотосалон мерам, хидма хишрӯ мекунам, ягон фото мегирам, ози размер ма шайхо алиш кадагиян. гуфт дига намедонам чӣ хеле размер бигирам, хай дар ҳамун фукуси хидам ягон чӣ мегирам. гуфт баъд хидма хишрӯ мекунам, баъд пеши Усмон мерам. гуфт баъд туй мекунем, Усмон ҷони коро дар дода наша. Ҳама хубаш ку по-братски хаб ки бибиро бирай Тоҷикистон. ман тара дӯстона мегӯм ин чиза. бибиро бирай Тоҷикистон, биёй наи давлатҳои Аврупода ай пай зиндагӣ чия. Сиёсата дахолат накӣ, просто ай пай зиндагӣ чия. ва метавонӣ нам бизода дахолат кунӣ бигарди. Тамом. Озод бош. Усмон тра ран айли позна зиндонат мекунанд. Дур намерай. барое ки уже бизо дар пошнат шиштагиянд. ҳамаи бизан, кончини бизан. ман ира реально мегӯям. инсоне ки миллати хича, ватани хича мефурӯша, инсоне ки ватан фурӯша дар бараш места ки то ки ватана фурӯшана, ӯ кайфа сафо кунана, ва бигем миллат дар азоб боша, миллат инаи ғуломӣ да боша, занои миллати бечора дар ғуломӣ бошана, ӯ ҳаму ай уда дига кончини биз дар рӯи дунё намешавад. ино предатели миллати тоҷиканд, раси навсигдаанд. худо хоҳад рӯзе мешава инқилоб мешава ва ҳар яки биз ҷавоб метаҳад. ҳар якташа гуфти ҳамун гапо ку високоволт да мешнонемаш то ки спирали кунаш бисӯза, баъд бифаҳма ки миллатфурӯшӣ чӣ аст. боқӣ саломат бошед. Усмонҷон эҳтиёт ки хита набиро қатъи бизоку лишни чӣ накӣ.